Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napalawan, lakip, di napalabas. Yan, natakuram? Dani ka? Iyam mo kada kayo ni Larry Nanan. Sino ni Larry? Boyfriend ko. Pag sa bulan na. Ice cream vendor? Ice cream vendor? Iyam mo mga boyfriend mo? Hoy, lalaki. Saan ka kaya't nagbaling nga asawa? Ti anak ko ngayon na. Kikit si kamid dani ka. Abi nga di mo tuladin ni Jenny nga ading mo. Ti boyfriend na kit college graduate. Dito ta si ka? Ice cream vendor? Hoy, lalaki. Pumanaw kan. Kit saan ka kayat nga si katagbaling nga asawa ti alak ko? Tingin ng ikan, pagayam, ket may salay nga paset ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Danica, iti Ilocos Norte, ngayon tayo pinauluan iti ice cream vendor. Apeng nauyawan nyo ta ice cream vendor eh. Padaanan nyo papagayam tinte pa nang ituloy, apa nang ibasa, dito ababa nga blagip tinapalabas ni Danica, iti Ilocos Norte, ngayon tayo pinauluan iti ice cream vendor. Nga dito ti umuna ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti June. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tingang lagip trapalabas i-reaction radio DCJ Silawag. Iti panangimat matonmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo iti kakadakila premyo. Gabuta in cooperation with sino? In cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified food handler in Hawaii, owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Yan. Yum, yum, yum. Letson. Okay? So, pagkapuan ti, may sakadag iti pagkapuan iti Darakila Premio, iti programa ting lagip tinapalabas kabsat, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Agisesirak. Isong agisir kamit. Yeah? Please share this program. Sharing is good. Kagayam kagabsat. Okay? Kahit madamdama, intay ito ibasa, dito'y ituloy nga ibasa di lagip tinapalabas ni Danica ti Ilocos Norte. Ngayon na Pilipinas madlang, ngayon kay tumatla din gan into no aldaw, iti program at nga lagip tinapalabas, 12:30 nga at alas 2, tap na Pilipinas ti panakay portray na. Uy, dingin tayo man dati panagyaman, ken panangawis kada kayo, dito'y 5th grand finalist tayo. Congratulations! Iti 5th grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay aka Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan iti Poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Ayun, awisan na kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo ti mangabak. Okay? At akadi lagi tinapalabas yun. Ito ay true to life success story. I-computer yun sa iyo, isan iti email address nga nemerstudio@gmail.com.
nemarstudio@gmail.com. Kaya kas pagarikan ta sa inyong kakabaylan, kadawan ti mang interview ka na kayong writer, siya ako, ti mang interview ka na kayo, ti aramidan nyo lang, message kayo, iti email address nga nemarstudio@gmail.com, kung saan ka ti page nga dir manong nemi, ken kastamiten, iti Ray Fiesta Sentenciador Award page, tapno ni kastagat ijay nga inkay aramiden, ti ag-message ako nayo, sir, kahit ko pa interview, iti parati lagip ti napalabas ko na kunayo, di kad okay, agka-communicate tayo, tapno ni kastagat i-schedule tayo, tinak pa ng interview kada kayo. Okay ba? Kasi aramiden nga duma. So, kahit kung nga tamot tagsurat, ang tsak mo, nalaing nga mga isurat. So nga kasano, so nga kada kayong hatulungan kayo, tamok nga narigat tigaramid, ngem siya agad kabisadok, gabot na bayag ako nagsusurat, may saak nga writer, okay, writer, kita nabayag akong susurat, may saak nga manurat. Kada kiti madamang agbibuya, ito ni Arnel Sambos Unido, ni Bachakoy, Bachukay, okay, sisiyam pa lang. Pakishare di program ang tayo, sharing is good. Tapos hindi ka setakat at ultimate lang ngagdengag. Tawang-tawang laing hintay ito na ituloy nga iba sa ito'y pakasalitaan ni Danica nga napolwan ice cream vendor. Okay? Uyawan nyo ice cream vendor. Padasan nyo guys, agaraming ti ice cream. Taglako kayo. Kaya, ato bimak lang, gabot ice cream. Naimas na ice cream. Lalo no napudot ng ice cream. Nakasarak ka sir, napudot ng ice cream. Ay, abo, napudot ka ng ice cream. Dahil napudot ng ice cream. Ano nga rin? Naimas, nasamit, nalamiis ng ice cream. Yan. Okay, kablaon naman ni Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii. Kang kanayon nga magsusuportar. Dito'y la page ni Pareng Ray nga kaanakan na. Ayan. Oy, taga Hawaii. Taga Hawaii, kumusta kayo? Order kayo deto'y yum 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 letson. Ayan. Kata mandan daw kit nakto i-play deto'y kwa tayo. Plugging tayo. Ag-isisirak pa lang eh. Parang Boy Baldonado, Rogelio Boy Baldonado dito Hawaii, ken kasama ten kini Delia Mendoza Baldonado nga asawa na. Kumusta kayo? Nagsak kay panag boy-boya. Aya. Sir, ituloy mo. Burkat kablawan te paligid birthday na. Kablawan te paligid birthday. 8, itangal daw. June 8, Monday. Sino nag-birthday dito? Di Makoy. Marco Makoy. Munsalud dito, Crispina Banay, Ilocos Norte. Happy birthday, anak ko, from your mommy, Norena, and your papa, Mark, and a whole Pascual clan. Ag-birthday pa itangal daw ni June Fagaragan dito, Barangay 18A, Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Naragsak nga kay panang birthday. Uy, adatuyan ni Binilda Pantalyon Pakulan. Nga iso iti writer, kada ito'y pakasalitaan ni Kako, nga ito'y 5th grand finalist tayo. Kahit ingkay nang ganita, iti panagyaman, panangawis ni Kako. Diyak mas baalan, iti panagyaman ko, tada iti pakasalitaan mi, tinapili nga nangabak, iti ito'y nga gundaway, kilawisan kemet, nga agsurat, iti ala sir, tulad yung boses ni Kako. Ayan, okay. Nagkatawan ni Arnel. Sambos Unido. Okay. Ano ka rin? Yuro kayo duwa. Ituloy kabsat, tiya babang lagip tinapalabas ni Danica, Ilocos Norte, ngende Pinoolwan, ice cream vendor. Ngayon ka tubad lang buyain, denggan, into no aldaw, 12:30 hanggang alas 2, iti program at nga lagip tinapalabas. Sige, ituloy tayo nga ibasa.
ka. Amo palabas basa nalipatam na tayo yam yam. Ayun kaya. Eto, pakinggan natin. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King is number 1 crispy pata in Hawaii. Inangar din ibasa na ti ababangalagip trapalabas ni Danica iti Ilocos Norte. Duwakam lang agkapsat manong nemi duwakam nga babae siyak tinauna ading ko ni Jenny. Siyak agtrabtrabaho ak manong nemi iti kantin iti high school iti Ilim. Kantin siyak iti mangilukat, siyak tagluto, siyak tagiserve, ken adamat kaduak manong nemi nga baunek no kasta nga bisya wenno adu dikiti estudyante nga umay mangan ag merienda. Irinto tinilari manunemi ket ice cream vendor kang kanayon ko makikita at ano kasta nga recession dadan nilari. Mamindua manong nga mapanagangkat may bus na tibigat santuan ti alda ti malemen aging nga nagpropose manunemi ni Larry, I love you kunana kanya. Libre ti ice cream manong name no adda isunan umay na ita da mismo kanyak dito kantin dito naka-bread nga ice cream nagimas ti ice cream. Aging ka manong name nga jak na pupuutan nakalpasan ti indem nga bulan nga panangarim na kanyak inaklog. Kaya di makadakas manong name idiyam amok kinilanan. Na sino iso na? Nilari nanang, boyfriend ko. Hala? Di ka damatin boyfriend mo? Kalbasan nga damatin boyfriend ni ading mo? Ni ading mo nga Jenny, ang anti-boyfriend na kiti Gilbert nga college graduate. Siya mat barok, manapagsapulan. Accountant ka, engineer ka, doktor ka, uno, businessman ka. Ako na aglakla ko akta ice cream. Ice cream vendor! Kasi tumaglakla ko na di eskwela, asot nagkamamamananang. Sa din tayo ti utek mo ha? Danica. Ice cream vendor laeng, tiya mamam kanya, ka-boyfriend mo? Mabiyag na ka nga ta? Nanang, ipatpatig ko ni Larry. Amok baka naimas na ice cream na. Isot na kayong labam, bunoy di pa ka na nakat ice cream. Linao ko na pagpaamo. Nanang, please. Ano nga, please? Saan niyo ko mapakibiyang ti pusok? Ay, dulamin. Basta saan ka, saan ko kayat. Sika lalaki, pang iprang kaking ka. Saan ka kayat gagbaling nga asawa, ti inao ng anak ko. Gapot ice cream vendor ka lang. Ha! Nist ko na yun, ha? Nga mamok na saan nga kayo matungpal. Gapot agpimpin na kami kini Danica. Manong nimi adamat ti gundaway nga kasta nga gapot ada relasyon min malem ti Biyernes manong awisan nak nga mapang kami idjalawag.
Mapambubunod iti owner type jeep tamunat ag drive kay adolescensya na. Abay nga man nga di ka mga ti motorsiklom no alalis to ka nga mapad iti paglakwam. Tas nga duron-duron. Isut sumaro nga project ko. Dati ornong ko kumadak ti motor. Tapno alalis to saan lang ako ka di eskwela. Iti na paglakwan. Papanak pa yung natuma barangay. Nabangamit may isa nga class nga restaurant iti Lawag. Nag-order suna man ang name iti red wine. Kasla tamad langin at dumabalin na, di ba? At dati iti first class nga restaurant. Uminom ta red wine. Naiimas na iti order mo. At ngam ti dinaan mo, ice cream vendor di lalaki. Agmambantay iti kantin di eskwela di babae. Ngam naragsak kami manong nemi agusipod tamok ng pimpinatag kami iti oray lang. Gapo iti daytoy nga panaginom ko iti red wine na ipaay ko ti amin ko kinilari iti i-check-in na iti hotel man. Oh, Lari, tani ka. Omo, nabaybayan nagtulahing sangkan to abaybayan. Ore no saan nagkakayat ni nanang mo. Siya kat ipatpatik ko. Gabot mariknak data. Oh, dani ka. Oh, Lari. Lari. Dani ka. Lari. Inikutan nakngarod nga namin pinsan ni Lari manun naming paay ko ti amin ko. Talo nga oras mi manun naming ti uneg ti hotel ket awan sa bali nga naramid minusan nga. Oh, Lari. Dani ka. Lari. Dani ka. Lari. Lari. Nakamaymayan. Nga daytan di wasansan manun naming paspasamak kada kami aging ka nagsikuka. Hindi yung pakamok dito kininanang kaduak ni Larry manung nagtalaw kayo! Sir, imbaga kin kayo di nga saan ko akayat dito ng mga ice cream vendor? Nga may papilot mo, nagpasikog ka pa yan. Awang arti maramidak na. O talagang saan nyo akayat? Nga magkalaysa kami. Indurubot ko di kita ruwatek manong naming at inyawid nak ni Larry iti balayda. Inya mamuna kadignagat na kengkuhan ng ikabsat da kat nabarat pa ng welcome da kanya. Hindi matulagin ti kasar manong naming saan ngayon imay ni nanang. Kastamat ang kini Jenny. Hindi maangay ti kalaysan. Simple lang ang kasar nga nagkasar kami ti simbahan manong. Kat naragsak kami ang sibod ta talagang pimpinateg kami. Nagtrabaho ak madlaeng nga nagsubli ti kantin iti high school iti Ilimi manong naming yung idi taddan 7 nga bulan ti sikub ko. Nagbakasyon ako. Narugyan matan manong naming ti panakaiparakder ti balay mi. Ken narugyan pa yan manong naming ti panakaipasdek iti pagaramidan ni Larry iti ice cream. Adan motor na, nga paglako na, at apen na service mi, manong naming ban. Kan idi, ta mabendisyonan, ti balay, kan kastamaten, manong naming ti pagaramidan ti ice cream. Danikas ice cream. Nabangko, inimbitaran lanang kani Jenny ng sandalat tanga imay man. Ilinto, taglib-lib inen manong name the Jenny kini Gilbert. Adda pa yan ni Jenny Jabalay da Gilbert manong. Aglib-lib inda nga roden. Iso ngagbay mesan ni nanang. Ni nanang manong name, Gwen, kas di nga dinaamot mabaspasamag iti pamilyan. Inyanak ko ni June manong name. Kadidi, tadan inom nga bulan ni June, napan kami kininanang. Nang itugod kami ti grocery items, kapot adda pa yung mini grocery idiman. Ken ice cream. Nakigtot niya nang idi makita na kami. Dani ka? Uwan lang, kaduwak ti asawa, ni Larry, ken ti apo ko yo.
Ay, sobra ka, sobra ka, sobra ka. Hindi makastrict kami, manong name iniyawat ko ni June. Nulat na ganti anak ko, anak mo, ti apo ko, kaya dagang apo ko kon. June nanan, ay apo, dado nang, para kada kayo, amo ka sa pulan nyo. Ano na ito? Na dumaduma ka nga grocery items. Adami ni grocery mi. Ano ya? Canada ice cream. Siyak pa yung taga-raramid na ice cream. Kasi makita yo, sa level na, Danica's Ice Cream, that it address na on and managed by Larry. Agar-aramid ka pa yung ice cream. Wananan. Larry, anak. Anak na di akong tawag na dumahot iti pamakawan mo. Pag dispenser ka lang iti bagbag iti. Nasa sino pa iti Jack kayat ng baling ang manugang. Isupit na siya atin ti kasasaad na. At nabalay yun. At napagaramid ng ice cream. At napay mini grocery yo. At ang anak yo. Kahit kumusta matin ni Jenny nanang. Ay na, pinagbalin na nga tagabo. Hana? Isot mga ayuan. Iti ina ni Gilbert nga bedridden. Di pagpintasan naman kindi akit, agsusweldo. Di na pinagkasar, ampay anak da. Ay na, nasaysayaat ka na pinastibiyagyo. Dani ka, Lari. Kinaulitek, dumawat ti pamakawan mo, Lari. Nanangunan yaman na. Okay lang. Nasa sinupay, tagtagibas si Tek. Isupad na kabimbitas ni biyag na itan. Okay lang nang. Ala, mangantay nga rin iti ice cream. Ramanak man na ti Danica's ice cream. Manong name idi matayen ti ina ni Gilbert pimanawan de Jenny kini Gilbert iti balayda. Tanagyandan iti balay mi. Ta inalami ni nanang manong at timulong kada kami. Ngem nagsina da Jenny kini Gilbert na nagtultuloy manong name iti kinasadut ni Gilbert. College graduate man nga agpaiso, ngem di matagtrabaho, ta di mat makapasa kanu iti interview kadigitay sirkan nga trabaho. Imay ni Jenny at timulong iti negosyo mi, mini grocery ken ice cream. Pagaramidan ti ice cream. Manong name. Nadaan kami, manong name ken ni Larry talungan nak. Ni Nanang, ti may isang mga ayawan, kitulong kada kami, irin ta ni Jenny, kit isut kaduak manong name iti mini grocery. Awan pa asawa ni Jenny, takunana, diakon kayat agayat, kamangan na makasarak to manantikas kini Gilbert nga sa doon. Nagananaman ti masakbayan, di kita talungan, nakmikit nagtultuloy ti negosyo mi. Dito nga rod, manong name ti pakasalita, ket thank you. Iti laing mo nga nang ngibasa, ket sabi ko man, at damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biag. Ti agyaman, Danica, iti Ilocos Norte. Thank you, Danica. Thank you, Mikadinag Buya. Buya inyong tumitlang ayon, tunong aldaw, 12:30 aging gana iti alas 2, iti program at tinga lagip tinapalabas sa sadyay, at ati dugtumit lang ti panakay-portray na. Hi, thank you kini Lolita and Tanoy, iti panagbibuyam. Lolita, thank you. Iti suportam iti Nemer Studio. Tina Paharit, stafatan kini Failano John Patrick. Manong kablawak man ni Mang Engine Kevin Ibuyat. Manong pindasan Mangni Engine Kevin Ibuyat. Bacho Chay, Becky Jay, nangabak manong. Uwe, taga Santo Domingo. Josephine Estango, Binilda Pantulyon, Pakulan, Erlinda Pantirosete, ninasapo man ni Erlinda ita, ng baka banamdama awan. Siyakman, ti iba sa tinapalabas na manong ado nga alawig ti biyag na naglasatak. O may kanto to pa-interview ka. Okay. Sigurado ka? Okay. Thank you. Manong naming ko na ni Lolita. You're welcome and thank you, man. Okay. Madamdamalayang inak lamang ag-breakfast, ag-subli akto para ti dear Manong naming. Padalan nyo ti pakasaritaan ni sino? Ni kailan naman surat nga nakasaganad ta.
Marites. Marites na agad. Pinauluan na ti my best friend. Na pinata. My best friend. Kahit nakading asawan, nagkaribal da ti best friend na. Padalan nyo into madamdama, ti Dear Manong Nemi, ti Dear Manong Nemi nga page. Thank you for watching.